Iż-żewġ partiti politiċi kkundannaw it-theddid li sofra il-bierah is-segretarju parlamentari Roderick Galdes. Il-Partit Laburista kkundanna mingħajr riservi it-theddid li sofra s-segretarju parlamentari Roderick Galdes waqt li kien qiegħed jaqdi dmiru. Il-Partit Laburista qal li dan l-inċident tal-bierah huwa ta' min jistmerru iktar u iktar fid-dawl tal-fatt li l-politiċi qegħdin hemm biex jaqdu dmirhom lejn il-poplu u l-pajjiż. Anke il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija deplora t-theddid li sar fuq is-segretarju parlamentari Roderick Galdes filwaqt li esprima s-solidarjetà miegħu. L-erba' wara nofsinhar Roderick Galdes kien medet minn raġel qrib il-Ministeru għall-Ambjent f'Santa Venera. Jidher li l-każ huwa relatat mal-ħarsien tal-annimali fejn is-segretarju parlamentari kien intervjena fuq allegat ksur ta' drittijiet tal-annimali mill-aggressur. Is-segretarju parlamentari Roderick Galdes ma ġarreb l-ebda ġrieħi tant li kompla għaddej bl-impenji li kellu matul il-ġurnata. Sadanittant illum tressaq il-qorti Għalja ta' 54 sena minn Hal Lija li wigeb mhux hati li il-bierah hedded lis-segretarju parlamentari. Għalja ingħata l-libertà proviżorja fuq garanzija personali ta' 10,000 euro.